طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا يا منور قلبي نورني بنور الإيمان Allah beri terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lun terang, bukakan nur imani. Hati penuh bang ceremen bangun sinurani. Hati penuh bang ceremen menebri berdoa ya Rabbi. Yang dua yang baca, ya munawwir qalbi nawirni binurul iman. Nebri hati lembuh nebri berdekalan ilahi, nebri taufiq dengan ilham, belon fam dum hadis nabi, nebri mufhum hadis sahih, hadis dhaif belum tukri, menancilam hadis pangule bagi pele wahabi. Maka boleh bergaul sunnah wal jamaah bina wahabi kena baca ayat dengan doa. Ilmu fiqah nebri lon fam beduh jalan dum kaul mahalli, kita mahalli sabasyarah minha fiqah Imam Nawawi alim fiqah lam tamad dengan sufi, salah sidra waliullah mukasyafa alim rabbani. Nabi mufhum kitab tufah, kitab nihayah belum tukri, dua kitabnya cukup asah dalam sejarah mazhab Syafi'i. Menancilam Fathul Wahab Munil Muhtan Akhatib Syarbini, kitab fiqah lam yang lain Fathul Mu'in Al-Malibari. Nan munajat katanya. Nabi mufhum ilmu tasawuf lam faham beru'ah Razali, neberi hati lun berji'uh, sifat jasus dengan sifat dengki, masjid batin sifat yang sipluh, neberi berji'uh wahai ya Rabbi. Berterang hati lun lagi suluh Imam Tasawuf Junaid Baghdadi. Mencukut mandung kepada nama ulama, maka penghati ilmu tauhid nebri lun fam beduh jalan tauhid Asy'ari, nebri lun fam kalimah taibah yang kagak surah Maturidi. Menang cilam ilmu ma'rifah mukasyafah dalam qalbi, jalan gejak awliya Allah lam tariqa ulama sufi. Neberi ji'uh yang bid'ah
Syiah dan Wahabi Jemaah Tabligh kedih berjiput kedih ulaud hunang grohindi. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Berperkenan bandung doa berkat Nabi Sayyidil